Sawena kunjani? Yebo ninjani sisi? Ngiyaphila. Ukhuluma noSinhlanhla Makahludi. Yeah. From Ntuzuma TV. Yeah. Ukhuluma noProfessor Mkhize ngidabula phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngilapha eThekwini kwi-March and March okuwumbuthano wabansundu lapho khona kuzolwiswana nokudlebeleka kwabokufika kahle kahle asilwisani nabokufika silwisana nabokufika abala ngokungekho emthethweni ngesimo sokuthi ibona abenza izinto eziningi eziwungcola begcine bengatraceki ngobani abangenanga ngendlela eright so i-identity yabo akulula ukuthi betholakala like yabo mangenza icala mina njengomhlalo la bayakwazi befike bethola ama-fingerprint wami kutraceke kodwa umuntu ovela ngaphandle ofikela ngokungemthetho akukho lula ukuthi atraceke so ngicabanga ukuthi ukukhuluma kodwa kunjalo kuzolwisana nabantu abala ngokungemthetho asilwi nabokufika silwa nabokufika la kodwa ngokungemthetho ngezimo zokubukelela ukuphepha kwabantwana bethu kuyakhalwa nangamathuba omsebenzi osisibetha abasebenzi obhuti bethu abasebenzi ngenxa ukuthi bona uthi umsebenzi mhlawumbe kumele ungabe ukukhokhela u5 yena athathe u1 so manje begcine beqhathanisa abantu okuyibona abangabaqashi nokuyinto wrong njalo uma sesilandela ukuthi umqashi aqashe umuntu ola ngokungemthetho ngoba lo muntu engadala inkinga khona nangaphakathi emsebenzini kwanaye angazi ukuthi uyomtholaphi kanjani so ingakho ke nami ngikhona la thina kodwa sila njenge-MPTV1 okuyi isitebele esinengozi ekuthiwa how I ended up in drugs lapho khona esisuke sisebenzisana khona namaphara noma udadewethu nabafowethu abaseyidakamizweni ukulekelela ukuqwashisa abantu izidakamizwa nabokufika zingomakhelwane ngeke sakuphika lokho so yingakho i-MPTV1 ithe izothatha isikhathi sawo namhlanje izohlanganyela nabantu njengoba ngila unelisekile intombi cha ngiyabonga